Kia tau te rangi Māori, kia koutou, peace be with you all. Welcome to the Church of the Immaculate Conception here at Pakipaki for this tuition on pronunciation for the opening prayers of the Holy Rosary, I te reo Māori in the Māori language. The first prayer is the Come Holy Spirit prayer, He Inoi Whakataki, the opening prayers. It is a prayer asking for the guidance of the Holy Spirit and is a traditional prayer of the Church. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit and they shall be created, and you will renew the face of the earth. Let us pray. O God, who has taught the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit, grant us by the same Spirit to relish what is right and always to enjoy in his consolations. Through Christ our Lord. Amen. First, we will go through the Māori pronunciation. Haere mai e te wairua tapu, whakakia te ngā kauoa tangata whakapono, whakauria I roto I a rātou te kāpura o tō aroha. Tōnua mai tō wairua a ka hanga hotia o mātou ngākau, ka whakahotia te mato o te whenua. Kia inoi tātou, e te atua nau I whakamatau te ngākau o a tangata whakapono mā te maramatanga o te wairua tapu. Ho mai kia mātou ki ngā mea tika mātou a wairua, a kia hari tonu mo te mārietanga e tukua mai ana e ia, mātou ariki mahehu karaiti, Āmine. And finally, the chant. Ki te ingoa te matua te tamaiti o te wairua tapu, Āmine. Haere mai e te wairua tapu, whakakia te ngākau o a tangata whakapono, whakauria I roto I a rātou te kāpura o tō aroha, tōnua mai tō wairua ka hangahotia o mātou ngākau, ka whakahotia te matua o te whenua. E te atua nau I whakamatau te ngākau o a tangata whakapono mā te maramatanga o te wairua tapu. Ho mai kia mātou ki ngā mea tika mātou a wairua, a kia hari tonu mo te māriatanga e tukua mai ana e ia, mātou ariki mahehu karaiti, Āmine. Kia tau te rangi Māori, peace be with you.